Roma pasal 12. Ane matagai Yesus enini fimiri bagana yogonia. Ala mese gugu baki koyomu woromere emeso makene. Gugu ege baki dakamu wayamu emnaniye akia yaga. Guguna adu woso damu guguna sifin fimiri bognani mana egeke. Agto sifin firi bana gaha kumu ala baki kemerognani. Damu guguna adu wosogo. Damu guguna sifin fimiri bogonani mana egeke. Gugu fani dosa afnande esemu mangogo mu bere. Ala ene modu hanekege egeke eme somere bonane. Eme mire bagana nogoke. Ago Yesus enini fimiri bagana gugu. Esemu hanyamu ala baki sembayang yere enau kunguna egekere. Gugu ago sogo no kumu bere. Fani Yesus enini fimiri bagana yogo. Kinyomu imsumana egeke fane hamem sumnande yogo menefiane emogote gugna sifin fimiri bana egeke ala bake kemerognane ala emoni gugna sifin haragaimu fimiri degimu wayamu bognane emogoni ala guguniye ala eni sifin hanekere emoni mogo egeke nafamnaniye ufeki ukukugo wayamu egna egeke damu ukukoko ala eni mudu hane kene mogo egeki gugu se nafamnane damu gugu esemu hanyamu bognane fe fane poriamu ege de egeki nafamnane damu ala no bake eni mudu koyomu woromere eni furbo kurogone no agorasol kerebere emogone gugu bana ekemu ago isige bake yaga gugu fane asofre bagana deyogote gugu gugure fane ememre fimnan deyogo nugu esemu asofre berian fane ememre fimnan deyogo menefiane emogote gugu guguna modu amifiri gugu ki finane ofeke ala emogoni gugu ago isige Kristus yagamoto mu fimiri bagana ragamo Kristus kirimu fimiri bagana ragamo ememre deregimu enene fimiri bagana ememre gugu deregimu enene fimiri bagana hamo hanere guguna modu amifiri gugu ke fifinane damu nuguna adu wosogo kamisige egete bero bege haba sunto damu kiyo ememre egna damu ene yogogo yogona furbo fane hamo hanere egnande yogo hamemre nugu ago abrogomu eriante nugu Kristus Yesus kumu kotofre arare kamisige mu eriani eni adu wosogo kamisige kire ege damu nugu berian ekemu ago isige fete fe kumu kotumu arare kotofre kamisige mu berian damu nugu nabo ala eni modu esemu koyomu woromere nugu bake wayamu emogo ememre ala eni ubana hayo nugu bake habigyo boraga direge mo egna egeke hamo hanere kemerogo ala habigyo boraga kemerogo fe egeke agu yogo ala eni udare hore agu fe yogo bake yosumnane mana egekere emogoni agu yogote esemu ala o yogo egeke hanyane ememre fimana hamo hanere yogonane damu ala habigyo braga kemerogo fe egeke ago yogona furbo yere magamu emnane mana egekere emogoni ago yogona modu koyomu woromere ago fe yogona furbo yere magamu emesumnane damu ala habigyo braga kemerogo fe egeke ago fe yogo bake yokokubnane mana egekere emogoni yogo habigyo mere o hanyamo egna egeke esemu yoko kobomenane damu ala hate habigyo braga kemero fe egeke ago fe yogo bake akia yogona egekere emogoni yogo esemu ago fe yogona modu afnane damu ala habigyo braga kemero fe egeke ago habigyo mere kukuogo ago fe yogo bake koyomu kemeronane mana egekere
Emogoni agu yogona mudu isimu koyo mere homre yaga kemero nani. Damu hate ala habgio buraga kemero fe egiki agu yogo asufiri agu fe yogo ke hafuri bogonani mana egikiri. Emogoni yogote isimu habgio mere pafu mere agu fe yogo ke hafuri bogonani. Damu ala habgio buraga kemero fe egiki agu yogona mudu woro mere buraga emisumana egikiri. Emogoni yogote agu fe yogo baki yogona mudu woro mere isimu hane kiri emisumnani. Gugu agu yogo woro mana egiki kirimu hayamu woro nani. Kenyomu emisumana egiki menefiani. Emogote wayamu emisumana egiki isimu ememsumiri bunani. Gugu agu Yesus enini fimiri bana yogo guguna yagagisi yana besina gaha kumu isimu kutumu woro nani. Damu gugu agu fe etore agu asufri baga ememre enau kuni bana gaha kumu kutumu au kuni bonani. Gugu fani buraga bonan deyogo mite guguna furbo yeri habgio miri bonani. Damu ala eni furbo yeri hane kiri habgio mere ala bake magamu enani. Ala gugu bake o yaga make egeke awe esemu emoni eme mere fisini fimiri bagana. Emogoni asu sawa guguna modu hane kenani. Damu sawa o kukugo poriamo egina. Damu ifio tifio mana ne kukuto mere bagana egeke guguna modu donkuni bunani. Damu gugu ala bake o yoso mere bunani. Fani morina deyo. Damu agu Yesus enini fimiri bagana yo kukugo fe fimiri bogana kumaka yo baki kemenorogoni. Damu sawa agu Yesus enini fimiri bagana yo busu fe bogona egiki gugu yo fani nafamana deyo te yo baki nowani. Emogoni guguna kifokiri guguna afa ekimu atunani. Agu gugu bake poriamo emana damu ifio tifio mana yogo bake nowani. No fisini fimiri ni ala gugu bake wayamu emoni. Damu ala yogo bake poriamo emonie o guni yogonande yogo. Emogote ala yogo bake wayamu emonie egi bake nowani. Sawa agu yogo hanekigna egiki koto fri hanekenani. Sawa agu yogo efe ugna egiki yogo kumu koto fri efe nuani. Gugu sifin fri bana egiki modu kamsige mu damu sifin kamsige mu fimiri bonani. Damu gugu fani koko kiri agu fe yogo ami fri bana te nugu esimu asufri birian eme miri fimnande yogo. Damu guguna modu ami firi agu toto karakigna nagu yogo koto fri guguna hogi yogo kiri arare bonani. Damu gugu fani gugu ki etori nugu isimu aburomu nafamirian fani eme miri fimnande yogo menefiani. Damu agu gugu baki kinyomu emnan kumaka yogo baki hate fani dakamu kinyomu emnande yogo menefiani. Agu imu hore daga yogo etori ukuko hanyamu egna eme miri fimana egiremu enani. Damu ufe de gugu ki ibi miri de iyon kumaka. Gugu isimu pafo miri agu imu hore daga yogo kumu koto firi sebi yeri imo yeri bonani. Nani matagai Yesus enini fimiri bagana yogo niya nu gugu ki waru miri. Gugu agu gugu baki kinyomu emana yogo baki dakamu hamo haniri kinyomu emnande yogo menefiani. Emogote menefiani. Ala egisi agu yogo baki hakre miri dakamu poriangamu emone. Unogoki ala eni buku kara ekimu kara owanke baga. Ala emi yogo nuremu nani nade igini nuta awe agu kinyomu emana egiki hamu eme. Nu awe agu kinyomu emana yogo baki hakre miri poriangamu emi yogo. Emogoni gugu fani agu kinyomu emana yogo baki hamu hanri kinyomu emnande yogo. Emogote u ala
ini buku kara komu kara owanke baga nogo ke enani. Gani kuve arin kara kinkuma ke, egi baki ogoru kunoro. Egi ogo ya kinkuma ke, ogo kunoro. Gu eme miri imogo egi ke, gani kuve egi isimu hosumoni. Ako gugu baki kinyomu emana yogo baki gugu hate hamu kinyomu emnande yogo menefiane. Emogo te gugu yogo baki wayamu emesonani. Emogo ni ako ini wo wa kinante gugu te habgyo menani.